Yeah, I'm Shoel Furtado. We've come from Varka actually. 1 month ago, on 4th of June, we had submitted a demand to the Panchayat to call an extraordinary Gram Sabha to talk on the issues that are happening in our Varka of these huge projects that are coming up and all the destruction. It's been a month now and there's been no, and despite constant follow-ups, the Panchayat has still not called this special extraordinary Gram Sabha of us. So we've come to the BDO now for next course of action. BDO promised us that she's going to look into this matter. She said she's going to send a memorandum now to the Panchayat to take up this matter as soon as possible. Flavia Barelo, Sarpanch, Varka Panchayat. आज आम्ही प्रेस केपा कारण म्हळ्यार काल एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता बाय आमगे थोडे जाण लोक हिंगाचो वारकाचो व्हिडिओ बरे केले आमगे व्हिडिओ हातीन मारगांव ते एक मेमोरेंड हेंग घेवन गेले थिंगा सेम लायक आमी स्पेशल ग्रामसभा घेवपा आसली ती आमी गेल ना म्हणून हेच कारण कितें आमी स्पेशल ग्रामसभा गेल ना ते कारण म्हळ्यार आमी घेवपा आसली सो घेवपा आसली तेन्ना आमकां मेन प्रॉब्लम जाले ते आमगे हिंगा गांवां आमगे ग्लोरिया चर्चार थिंगा फिस्ट आसलें सो हेस्ता लागून लोकूय ग्रामसभा येवपा आसो ना सो हेस्ता लागून ती आमी कॅन्सल केली कित्याक आमी ती ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा आमी घेवपा कारण हें दोल्ले रिजन आमगेलो विलेज कॅरिंग कॅपॅसिटी तो एक मेन पॉयंट आसलो आमगेलो विलेज कॅरिंग कॅपॅसिटी ती घेवपा लागून आमी स्पेशल ग्रामसभा घेतो म्हूण आमी लोकांक कमिटमेंट केलो आनी आयज पासून आमी ते कमिटमेंटाचेर अजून स्टीक जायना हे आमी ते म्हणना स्पेशल ग्रामसभा घेयनाय म्हूण आमी म्हणना बट आमी ती घेतली ओन्ली थिंग रिजन कितें घेवपा आमकां मेळना ती आमकां अजून विलेज कॅरिंग कॅपॅसिटी करपा आमकां रिसोर्स पर्सन मेळना सो रिसोर्स पर्सन आमकां मेळ म्हणटरी आमी ती स्पेशल ग्रामसभा घेतली आनी हो व्हिडिओ व्हायरल जाताय तो हो सारको रॉंग असो कित्याक आमी ऑलरेडी व्हिडिओ कडेन आमी उलयलाय सेयींग आमी रिसोर्स पर्सन मेळ म्हणटरी आमी ती स्पेशल ग्रामसभा घेतली आजचो ते आमगेली ऑर्डिनरी ग्रामसभा ड्यू हा आनी ती आतां आमी ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेतली हे म्हयन्यांत तर आमी ती ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेतली